Goedemorgen Zola, dit is het Dietsche Redeprogram hier op 1250 KIKZ. Dit zijn gedachten uit Gottes Woord. We zijn vandaag in Philliper, kapitel 3, vers 13, wel 3. Feet on a sturdy rock. Out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Amen. Wel je 10 dagen vandaag. We zijn hier om de boodschap verkondigen dat Gott ist die nicht all. Gott hat nicht einen Zorn über die. Warum? Denn Gott ist die Gott. Hij is een Goda-voeder. En hij hat, ik zal dit zijn, zijn Zorn, zijn Wut, is tevredengesteld worden durch zijn Zoon Jesus Christus. En die hadden een schuld, wat we helemaal betonen kunnen. Hij had keine schuld, en hij noemt die op zich. En nu is God zijn rache, God zijn verlangen, nu door het zal betoeld worden, dat is tevredengesteld, wegen zijn einzigen Zoon, Jesus Christus, heeft dat betoeld. En zo, mir ook het vandaag een boodschap, een leer even deel te brengen van hoopning. Nogmaals even good news. En weet je, dat is wat het evangelium bedient. Dat woord evangelium, dat is het Engelse woord gospel. Weet je wat gospel bedient? Dat woord evangelium, dat bedient goede nieuwigheden. Het heeft goede nieuwigheden voor die. En dat bedient de gospel, het evangelium. Wanneer die evangeliums leider zingen, dat zijn leider van goede nieuwigheden. De gospel. En zo, ik wil opvangen met deze vers in Philipper kapitel 3, vers 13, waar de apostel Paulus, das ist die Schrift, hij zegt, nicht dat ik dat erreicht heb, en we worden bald vertalen wat hij nog niet erreicht had, maar nicht dat ik dat erreicht heb, aber één ding weet ik, broeder en zusteren, ik steen verwaarts, of ik schaf verwaarts, of ik kijk verwaarts, ik kijk niet naar heen, zodat ik kan mijn streven erlangen. En zo, de grote leer wat ik hier wel even deel breng, dat is dat Paulus kijkt niet naar heen, Paulus kijkt verwaarts. En zo, we hebben mal van reden. Een mens wat plus naar heen kijkt, wat zit het met in zijn gevaar? Of met in zijn reden op een vorm? En wel had Isaac zum schuldig vallen. Paulus had. Paulus weer een rachende mens was als een religieuze fariseer. Hij dacht hij deed het voor God. Nu had hij christen vervolgd. En wanneer de schrijverij verstaan kon, hij had sogar te den dood veroordeeld dat hij gestorben werd. Maar hij had längst en reich geschafft, om christen afriem en om de leer van Jesus Christus aanbrengen en doodmerken en vertellen en van doen met op te dienen. Dat het niet zo'n leer geeft. Wat in de dag hoe hij zich bekeert. En nu is de vrouw en mij en die, wanneer die ons bekeren, dan hebben we ons een hel aan het ogen. En dan zegt dat de vergangenheid, dit houdt niet meer gegen ons. De schrift zegt sogar dat Gott oder Jesus Christus schmieden onze zin im diepsten meer aan, kunnen we de trete hoog. De schrift zegt sogar dat hij trouwt onze zin van ons zo weit als de westen van oosten is. Ik wil er nog meer van vertellen.
So wer hat nicht gesagt, sich schuldig fallen über seine Vergangenheit, über seine Sinn? Paulus hat. Ich ja. Und du hast auch. Aber nie sagt, nie jeft die Schrift an den Vers, was tun wir mit unserer Vergangenheit? Was tun wir mit dem Sinn? Well, ik ons eerst uit een kleine geschichte vertellen. Du wirst ein Former, ich immer, was mit seinem Müller listen deed. Hij moet met zijn Müller reden. En hij had een weg zum de reden sehr glick mehr. Und die Menschen wissen, dass hij immer danach listeren. Listeren manche de reden mehr. Mit dem Müller, dat je snijdt pol, dan moet hij de glickste reden. En wat moet hij zo'n glikke reden? En zijn naam had te doen met de glikke reden. Allemaal wist, dat dit forma de kan glikke reden listeren. Op een stap. En zo, wat hij deed is, hij deed hem danach listeren. Zo hij deed op Jan één stap, een lamp opstellen, een lantern, wat hij zei, het fan dagen deed. En dan zielt hij bloos naar dat licht. En dan met een mulatop moet hij de glickste reden en de jeen doen. Und seine Freunde dachten ein Jahr mal so, dass sie würden einmal ein bisschen Spaß machen. Auf Englisch nennen wir das ein Prank. So, das Former hat seine Lampe abgestellt. Und dann die Freunde, dann fangen sie an zu listern. Aber die Freunde, die wären ab Jan eigentlich am Diestern. Und dann sie alle 15 Sekunden, dann sie die Lanterne, die Lampe, ein klein bisschen moven. Ein klein bisschen, naar de linke zijde. En dan luiden ze 15 Sekunden en moven ze het water zo. En dan luiden ze 15 Sekunden en moven ze het water zo. En de forma, die volgt het licht nog, ne? Het kan wel zijn dat ze moven dat je te niet af. Nächstens Mars, als de forma dan opwijkt en in de zine regen kijkt, die schicht jetzt so, dat de hierop met akeren. Hij zag zijn regen door en die werden zo krauselig, die wungen zo zeer, dat hij dacht, so, ik moet afgaan met akeren, hier is wat aardig. This forma, die kijkt voorwaarts, maar die kijkt naar het aardige ziel, ne? Bloos niet schicht om ons met een ding. Dan heb ik nog een ding wat ik een jaar en 3 maal los. 90% van de narvenhospitals, oder 90% van de armhuizen, die würden uitgediend worden, wenn Menschen ein Ding würden tun. To God home. Niet zijn ik hem zijn, wem to God home? Wel de andere, wat die aardig gedaan haben, aber wem noch? Ik zijn hier hem zijn, zichzelf. So Gott, der uns to God home, der ist in Jesus Christus, weil wir dort im Glauben annehmen. Nicht dann was noch die Frage, do wir uns selbst to God home. Wenn Gott so gnädig ist und so gut ist und vergibt uns alle Sinn, hält uns der to God, hält er nicht gegen uns. Weet je, op je klasse sagt sogar, dass wir eine lange Liste gegen uns. Wenn eigentlich mal würde eine Liste sein von unseren Sinn, dort würde eine sehr lange Liste sein, meine Freunde. Was tun wir mit der Liste? Weil klasse sagt, dass Jesus hat die Liste genommen, was gegen uns stund, und hat die am Kreuz neu genäht. Nu zijn we te God gehouden, mijn vriend. We zijn te God gehouden. Is dat niet wonderful? En zo, wat doen we nu? Wel, we nemen dat aan en geloven. Maar weet je wat we nog doen? We doen onszelf dan ook te God houden. Waarom? Wegen we zijn niet een kind Gottes. Hij heeft ons te God gehouden. Waarom würden wir onszelf niet te God houden? Wenn hij zegt, een duifste poort van meer, die zijn die hebben dat duifste poort van meer naar euch gevonden. Gott ladet nach euch toe. Und du sagst, du sind unser Sinn, das duifste poort van meer. Warum sage ich, hey, so weit aus der Osten vom Westen ist? Weißt du warum? Wegen Osten und Westen trafen sich Kimmel. Osten geht immer ein Weg, Westen geht der andere Weg. Über Osten und Westen trafen sich Kimmel. Und so Gott wird Kimmel unser Sinn brücken, um uns die verschmieden oder sein, wie wir sein. Weißt du, was die Schrift sagt? Dass Gott verjagt von unser Sinn. Wo kann Gott was verjähren? Weil dort wird bloß er weiten über Gott. Wenn Gott mir in die sitzt, er denkt nicht bloß an, wo wir gefehlt haben, wo wir uns verscheucht haben. No. Er sitzt, gereichte Kinder Gottes. Deucht, zijn Sohn Jesus Christus. Er ist meistens, wenn er eine Brille abgesagt hat, und durch die Brille bekickt er uns, und dann sieht er bloß seine Kinder. Ist das nicht wundervoll? Ich habe Luther Zeit verschiedene Menschen getroffen, die jeder zu schlecht. Einer sogar im Zentrum. Den jeder zu schlecht. Er sagt, er hat die Fotograf gemerkt. Andere sagen, die Vergangenheit, die plagt mich. Meine Freunde, ich halte eine Vergangenheit.
Ik weet nog wat ik gefehlt had. En ik moest thuis koffie. Op einmal kwam er een dunkle weg over mij. Dat was dus van die fien zelfs mij verdammt deed. En die had een vrouw, wat hast du gedaan? En ik had gebeden, ik zei, Jezus, was mich hier helpen? En dan weer het dus van Jezus door op één Jchicken daar stond. Kijk mich schaftig aan, zijn die dagen te zeggen. En weet je wat Jezus te mij zei? Van wanneer zijn reeds? Dat wir es von anderen nicht mehr denken können. Er hat mir Rat, er hat mir zu Gott geholfen. Und ich fühle plötzlich, dass er mich selbst wird zu Gott helfen. Von wanneer Sinn redet er? Und das will ich dir mal sprechen. Hast du gefehlt? Dann wärst du mein Freund. Hast du verstoppt? Dann wärst du Part von der menschlichen Rasse. Das haben wir alle getan. Wir haben die Schrift an den Rut. Das sagt, weil wir den Reis ran. Er sagt, lud uns die schwere Ding voll, besiegen weich. Laat ons denken aan die wat voorafgegaan zijn, die hebben niet gefehlt. Ik denk aan David, waar hij fehlt. Ik denk aan Salomo, waar hij fehlt. Ik denk aan Simson, waar hij fehlt. Abraham had trouble met Leeuwen. Simson had trouble met munkjes. David had trouble met munkjes. Salomon had trouble met munkjes en afjaten. En jeder einer, wat jemals geleefd heeft. Jozef had trouble met staltet. Jeder wat geleefd heeft, is fehlerhaftig. Wenn die fehlerlos bist, dann sagt man da nicht, wer du bist. Du bist auch noch nicht von den Menschen sagt. Wenn Menschen fehlen. Und er ist der Heiland gekommen, und die sagt dort, wir sollen die Sinn vollen doten. Und dann sollen wir unsere Uhren holen auf Jesus, der uns Glauben angefangen hat, und dem vollenden wird. Ist das nicht wundervoll? Das ist die gute Neuigkeit, meine Freunde. Gott hat dich zu Gott geholt. Wo wird es sein, wenn du noch die selbst wirst zu Gott holen? Du kannst es nicht beten. Du kannst sagen, Herr Jesus, mir tun meine Sinn leid. Wirst du die von mir nehmen, wirst du mir reinwaschen. Und nu doe ich mich selbst dann auch zu Gott holen. Und ich will dein Kind sein. Ich will die Frieden und Freiheit wiederregen, was du gibst. Und dann kann ich bloß, wenn ich mich selbst auch zu Gott holen will. Paulus sagt in Philliper 3,13, nicht, dass ich dort erregt habe. Aber was wir dort? Weil er hat in Vers 12 geredet von Jesus besser kennenlernen. So wie kann Jesus immer besser kennenlernen? Paulus sagt, ich habe noch nicht erregt, aber ein Ding weiter. Er kijkt nicht nach hinten, er kijkt vorwärts, sagt Paulus. Ein Mensch, der nach hinten kijkt, der sieht gleich Jesus. Der sieht bloß seine Fehler. Der sieht seine Tekortkommenheiten. Aber ein Mensch, der vorwärts kijkt, der sieht diesen Jesus, wo er in Hebräer 12 von redet, der vor uns ist und lügt, wie soll eine Arme hier rankommen, wo der eng von den Reis ist. Und dann wird er uns in alle Ewigkeit sehnen, mit uns taub sein und uns die scheine ewige Seligkeit geben, der er erregt hat, Kreuz auf Golgatha. Amen. Amen. Mag Gott die segnen. Von dir aus Mars. What a loving God is He.